A u drugoj borbi večeri, dame i gospodo, u kategoriji do 70 kg, u kavez nam dolazi iz Shark Gyma Oliver Sudac. Oliver Sudac, ZZ Top, stara garda, barem tresti iz ovih zvučnika, dečko koji je impresionirao. Sjećam se na audiciji prije nekoliko mjeseci, zaista je oduševio žiri, u parteru je bio jako dobar, sjajan, gdje su mnogi podbacili. Sjećam se, Oliver Sudac, gledali smo ga u jednom revijalnom mešu. Gledali smo, ja se sjećam i pamtim od toga da ima jako dobre boksačke tehnike, ako se ne varam. Apsolutno niže građe, dečko korpulentan, jako dobar u rušenjima. Inače, stolar po struci, definitivno je širokog spektra. Počeo se baviti sa 6 godina tekvandom. Kaže da voli i partere i stojku, ali i ono što ti kažeš, boks nekako najviše preferira i misli da je baš u boksu najjači, a s time se dovodi u svezu i njegov uzor, a to je Mike Tyson. Da, sigurno. Iron Mike, Iron Oliver Sudac. A njegov protivnik večeras dolazi iz zadarskog Bandoga. Njegovo ime Ivan Vladimir. Song for the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my Ivan Vladimir, medicinske sestre su dopratile i četvrtog borca u naš kavez, definitivno lijepa slika, složit ćeš se. Apsolutno, mislim na medicinske sestre prvenstveno. Ivan Vladimir izgubio od Marka Burušića, prvaka kategorije do 70 kg, sjećam se u četvrtfinalu gušenjem nakon 3 minute, ima 4 borbe dečko iza sebe iz zadarskog Bandoga, uz Pitbull, uz Bana, uz Tvoj Trojan, jedan od najmnogoljudnijih klubova na ligi, najzastupljenijih, definitivno ima s kim trenirat, Reljić im je mentor, definitivno imam ko šta pokazati. Da, pričao sam prije s njim, pitao sam ga kako si se spremao, rekao je naučio sam na moje grešci, radio sam samo parter. Vidjet ćemo je li zaista naučena greška. Vidjet ćemo. Dvadeset mu je godina. Do sada ima 2 borbe iza sebe, pobjedu i poraz. Visok je 178 cm, težak 69 kg. U plavom kutu, dame i gospodo, Oliver Sudac! Njegov protivnik u crvenom kutu visok je 185 cm, težak 70 kg. Iza sebe ima 4 borbe, pobjedu i 3 poraza. Njegovo ime je Ivan Vladimir! Meč će suditi Mario Celinić. Hvala. Pravila znate, držite se pravila, slušajte moje upute. Želim poštenu, korektnu borbu. Ok, sportski pozdrav. U svoj kut, ti u svoj.
Sudac. Spreman. Borba. Druga borba večeri, Oliver Sudac, Ivan Vladimir, 10 cm. Vladimir ima prednost u visini ili, kao što smo vidjeli u prošloj borbi, možda i nije prednost. Evo počinju agresivnom stojkom. Nekako začuđujuće ovim se trenucima Sudac traži parter, iako svi znamo da preferira stojku. Opa, ovo bi mogla biti poluga već odmah na početku. Teška situacija je Oliver Sudac. Da, jako... Bravo za Vladimira. Vladimir imao pravo kad je govorio cijelo vrijeme radio samo parteru. Izašao je lakat vani, više nije Sudac u opasnosti, Sudac će uzeti bolju poziciju u ovom trenutku. I dobra kontrola sada Vladimira u ovim trenucima, drži nogu, tako neutralizira Sudac da pređe u bolju poziciju. Napadna poluga na nogu. Nije još tako ozbiljna pošto nije mogao izolirati ovu nogu do kraja i opet mijenjaju poziciju. Ali definitivno žestoko i to na parteru. Da, i nevjerovatno, dva udarača koje se vidi da su se dobro školovali u ove godine dana što su imali pauze u parteru, jer ovo je impresivan rad na parteru. Apsolutno, Sudac je zaista demonstrirao sjajne kvalitete u revijalnoj borbi prošle godine prije finala. Ponavljam, odličan je bio na audiciji, Vladimir je sada u nešto boljoj poziciji. Vladimir se nalazi sada prvi put u ovom meču u dobroj poziciji. Vidjet ćemo šta će on uspjeti napraviti ovdje. Pokušaj up kicka od Suca. Podsjetimo što je dozvoljeno, soker kikova nema, laktova nema. Tako je, nema soker kikova, laktova i nema koljena u glavu na parteru, dok u tijelo je dozvoljeno. Jako dobra pozicija sada Vladimira, uzeo je polugard. Ograničena poluga pozicija što se tiče poluga, ali jako dobra. Po meni moja i najdraža što se tiče udaračke sposobnosti. Izoliruje ruku. Sad prešao sad u full mount, ali Sudac izlazi odlično Suca. Bravo, i opet je igra na nogama. I uzo ga sada. Jako aktivna borba, odlično. Stop, diži. Celinić koji inače jako brzo diže to na noge. Nije bilo ovdje niti pokušaja od Suca da uzme bolju poziciju, on se jednostavno odmaknuo što Sucu nije dalo do druge nego da samo digne protivnika. Veliki swing ovdje, ali naletio na desni kroše i koljeno. I mislim da je trenutno malim problema jer vidite dobio ono koljeno ravno u jetra. Blago ispuhan Vladimir, Sudac u ovim trenucima izgleda nešto svježi. Da, vidimo zastrvenilo se lice Ivana Vladimira. Da, nezgodno koljeno ono bilo. Idemo akcija. Tražit će Celinić aktivni klinč. Giljotinu, ali klizno je. I opet je Vladimir u boljoj poziciji. Okreće se borba iz sekunde u sekundu. Up kick. I ponovo je full mount. Dečki su izmijenjali 30 pozicija u prvi 2 minute borbe. Sudac se diže. Da, Vladimir u ovim trenucima je izgubio poziciju radi iscrpljenosti. Malo je ovaj tempo borbe i ga je malo nije se snašao u tempu borbe. Sudac definitivno izgleda puno fizički pripremljeniji. Je. Sudac je ovdje dosta aktivan. Akcija. Ali ipak Sudac Celinić upozorava. Dobar kroše. Pokušaj poluge i opet Sudac izlazi iz toga, ali gubi sad vodeću poziciju. Odličan prolaz pozicije i ovdje sad jako može biti zeznuto ako Vladimir uspije ugurati noge unutra u takozvane kuke. Čini mi se da nije otišlo dovoljno duboko. Nije i Sudac je ovdje dobro napravio. Okrenuo se kako bi uzeo full mount. 30 sekundi do kraja meča. Vidjet ćemo da li će ovo Vladimir uspjeti iskoristiti za kraj. Odlični udarci ovdje iz mounta. I odličan sweep. Smackdown sweep koji se ne vidi tako često u MMA borbi. Apsolutno.
Evo, i publika prepoznaje ono što smo govorili, koliko je školovanija publike već nakon druge sezone. Da, već da. I opet napad Anbara i trokut, sada vidim da će ovdje probati ići na trokut. Nevjerojatni obrati u parteru. Da, sudac ovdje izvlači ruku u stvari i trebao bi je gurati unutra. Evo, dobro sada. Runda. Jako aktivna runda, jako aktivna runda. Jako aktivna runda, odlična runda u parteru. Kulminacija, zaslužili su dečki veliki pljesak Cibone, čuli smo to malo prije. Da, teško mi ovdje suditi ko je uzeo ovu rundu. Jako prvim dijelovima je bio Vladimir od 2/3 borbe, onda kasnije sudac preuzimao i sad su neko bili pola-pola. Vidjet ćemo sada u usporenoj snimci baš. To je onaj bio onaj sweep koji kasnije sudac iskoristio. Ovdje je bilo Čini mi se da je koljeno ga je ispuhalo, da. Ovo je bila odličan smackdown ovdje, vidimo ga. Još je dobio 2 hamera ovdje, fantastičan potez suca. Ali dobro i Vladimir kasnije odreagirao, odmah je išao hvatat u triangle choke. Definitivno super predstava, ponavljamo, u parteru, jako zanimljiva prva runda. Ne znam za tebe komu bi dao prednost. Ja ne bi bio u koži suca u ovom trenutku, teško ovdje suditi ko je u prednosti. Nemojmo zaboraviti, neriješeno ne može biti u prvoj rundu, mora svake runde sudac odluči za jednoga. Apsolutno, ponavljamo, ako bude 1-1 u rundama, očekuje nas treća dodatna runda koja traje 3 minute. Prošli event je tvoj Aščerić dobio jedinu borbu koja je otišla na bodove. Tako, i to je nakon produžetka, upravo tako.